TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni sialilika mwendo wa saa 3:30 masaa maseo mavika guthoche thini wa Vilingi wa Mauvoo mumanyithie Mauvoo anatinamo mesani tu ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni usu wa wio wa saa 3:30. Sharon Dinda hedhiwa aitwa lulila Mauvoo kwanzia ya meko nitwa Faith MAKENZI wa mutungana nikati wa Mauvoo latumanengete uito kiwioni cha umundi alatukumbanesie ni vamwe na ayumbe ala anini bungeni kukathia musumbi William Ruto kuolota mutwa kwithwa Minister wa Foreign Affairs. Asomi maundu ma utalii kuweta ukamba nukunika muviani usu. Enendi wa amani ni matungulu kuliana na udhosia wanzo vimbatane kisioni kiu. Na nitukumba ni sienge wa yemwanya iuluwa muthenya wa umundi wa kutania alimu. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho changu manyithie tu atianie thini wa Facebook ni Mutongoi TV. MCA mabunge ya Masako kumangaliko ya ala anini bungeni isu na ala ni machama cha maendeleo chap ni makathi tambia ya musumbi William Ruto kumwendekethia ula wana gavana wa kaunti ya Masako Dr. Alfred Mutua ula ingi niwe mutongoi wa chama cha maendeleo chap kuthukuma mwanyani wa Minister wa Mubea wa Maundu Manthi Sianzaka na Foreign Affairs serikali ni yake walama aweta kwa Ruto kumwendekethia Mutua mwanyani usu ni ndai ya nene kwa mbae ya mukamba. Daniel Mwongela nukutuelesea. MCA matongoi ni Judas Mbilindawa ulani mutongoi wala ingi mbungeni ya kaunti no Masako ni makathi ya muno itambia President William Ruto kwa itambila unosie ya kumwendekethia ulona governor wa kaunti no Masako Dr. Alfred Mutua kuthukuma mwanani wa Minister Muveani wa Maundu Manthi Sianzaka na Foreign Affairs na elesekana mwatu ne kuthukuma nesa mwanani usu tenda kwa mwana titunge musumbe wa itu wa ya Kenya Dr. William Samoei Ruto mupea muno pyo nundu wa kukonzida gavana wa tene wa Masako ola niwe party leader wa itu wa maendeleo chap aka munenga wadhiba wa CS wa Foreign Affairs tenda kwa kindu chuchuta chosi na wito na tacho na ndaya na tasia tenda kwa thank you again engwenda hata na vatsino nimo congratulate Dr. Alfred Mutua nundu wa kuoneka mabuni ya Kenya akwati docket ya Foreign Affairs. Foreign Affairs is a very serious docket. Na ti makataka ila nini. Kwa hiyo isudi kipela kenene and I'm very sure ni mundu ina capacity ka manage docket isu isethe ibando benda gaps. Na no kuthethe sianze ito ya Kenya kukwani na ila ingi isethe kuyutata. Kate ya ito na ila ingi. Ona kola kwe mathina I'm very sure ena capacity ka kwando issue isu. Kwa hiyo enda ade mukathi ye na timu ya bau wendie Masako mindu wendie bungeni ni mujumbe wa itu nondo te macha machake na ama ndondo kumya sino bwa twete ko Masako nikenda wese ya Masako itambe ne biti muno kibela nikiu ingi mutongo yu wala ni mbungeni ya kaunti ya Masako na elesekana tama MCA kuma chamani cha maendeleo chap mena mwiki ondini olona governor wa kaunti no Masako Dr. Alfred Mutua kana no kuthukuma nesa mwanani usu Mutua athere tatino
taia then tapamba mutua. I'm very sure echilo yake oka bungeni kila member willing kudhibiti ona ndingi mjenda kavetwe akite extra kite vitu kithwimwe lakini nondo ni formality ekawe aetwe na ni issue no kubetuka va ingi maikulia atongo yalangi manasa kuyonene ndi kuendea na uthukuma vamwe na kwikithia kana ni maveta ivathukanio misingini ya kisiama. Tumejipanga kufanya kazi na serikali ambayo iko kwa ofisi, serikali ya county na pia hiyo serikali ya national. Tunajua ya kwamba governor ambaye ako Machakos ni mlengo wa Wiper na sisi tuko chap. Hakutakuwa na tofauti sababu zote client ni mmoja. So lazima tu support governor kwa kazi yake sababu success yake itakuwa success yetu pia. Failure yake pia itakuwa failure yetu. So we have every reason to support the current governor of Machakos Honorable Vilingi. Daniel Mwonkela, Mutungwi TV, kuvanza wa mwako wa mbunge ya kaunti ya Masako. Uo itina wa mubea wa utalii na nyamusi ya kithekani kunengelelwa mwandu Penina Malonza kuma ilembetani ya Ukamba. Wina uniko kwa mbai ya Mukamba na Ukamba kuina siendu itonya kwete atalii tanzia imwe ya kukile ukwati wa ilembeta ya Ukamba. Onesmus Chalo nukomanie na somi mama unduma utalika na tourist graduates kuma kauntini ya Kitui. Alama ilesea mubea wa utalii wina kianda kinene cha kukile ukwati wa ilembeta ya Ukamba bamwe na siendu ile itonya kwete atalii ilembetani ya Ukamba. Asomi mama ndo mawataliva kauntini ya Kitui na lana tuwesione na nyana moko konya muvea watalii ulo na nengwe mwandu Penina Malonza ni mawetele mbeta Ukamba ina uniko moneneti na kukwata minister wa maundu mawatalii kuma Ukamba. Asomi ameweta kana Ukamba usu ita maundu kauta alama tonya kwete atalii na kukili ukwati wele mbeta ya Ukamba. Wana kuivya mama enendi methita maiweta muvea watalii lembetani ya Ukamba nduina uniko monene utonya kutedia Ukamba. Nina tuwesione na nyana asomi ama maundu mawatalii kumanyakane lembeta ya Ukamba inondo wako tania ni vatonyeka ukevya Ukamba kwina sindu itonya kukusya na kwete atalii elembetani ya Ukamba. Peter Sami na Jennifer Kilonzo ni asomi mama ndo mawatalii va kauntini ya Kitui balama weta utalii ni wakitina cha ukwati vambi ya Kenya na va elembetani ya Ukamba ni maweta kivya cha Ukamba kina kianda kinene muno kukusya atalii na kumete elembetani ya Ukamba kwana amama malumati ni mama Ukamba ondo maasevaswa mikila ya ngwa ya tene ya Kambela matumia idhuma waswa mavisa kuma meteni utumi wasi ondo na idheko maitumia nkonge waiwasi anasimwana na eitu vinda ya tene atalamu ameweta kivyo cha Ukamba kina mwanya munene wa kutungia na kukili ukwati welembete Ukamba edho kikasio kiwata vinda ya tene. Ukamba ni tuna maundu maingi watona kweta utalii ku Kenya na kindu kimwe ni Akamba kana kithio cha Ukamba. Kithio cha Akamba tene ni mathia na maviala mathia mutu na mathia tega kuthia ni masova cia ingi kindu kieta wa ngalamba kila cha tumaswa Mukamba ete kithio chake na ni cha na kindu kindi kweta utalii Ukambani na utalii ukethia Ukamba ine mwingi va muno kuyana kwa teknoloji ni kutumitwa kithio cha Ukamba kiula muno kwa amweka indi asomi ameweta kuimea kithio cha Ukamba ni kukilia vanene ukwati welembeta ya Ukamba ibia ne anzambani ya sobwa nesa na kwikibyo nesa neke kwa maundu nesa ma utalii no itu Ukamba ukila ki utalii. Sami nolo somete mono utalii amina masoma makini wa ambise movundi semake wanzani kaneleto attachment kwa mutituni wa kusovya nyamusi ya kitheka wa savo valo kweta mutitu uwa savo ulikita mono Ukamba indi withitwa te uniko kwamba ya Ukamba itina wa kwithia atalii mailika mutituni umesela mbingilo nila si kauntini atitataveta valo kweta edho mbingilo siya mutitu uni itonya kuviungwa kitu icha hivyo amwema atalii kulikilava ni kukilia vanene ukwati wele mbeta ya Ukamba. Tuina savo irite irarutethia muno ba Ukambani nikethia andu maingi mamienda menda kulikila kuya Taveta lakini tatukwatie Honorable Penina Malonza anengo department ya CS wa tourism ako equipe na twamanziwa andu basio ba kulikila takwambia motomoto ilikila savo yetumo utalii kwitu witha utunika kwina ibetisi situma siondo. First of all, kwina andu amyata mabisa kwina sithio cia Akamba na if those sectors they are empowered na they are financed no ikuza utalii Ukambani.
Peter ulosomete maundu ma utalii yu ena miaka 15 amina masomo make na ndakwata kwikonya na uthukumi wa maundu ma utalii indi athitwo na ndoto kana muthenya umwe umanyi wake ula wina wa maundu ma utalii akautumia na kuthukuma kwa kithito. Nake Jennifer ena miaka 3 na wende na kumantha mwanya wa uthukumi maunduni ma utalii na yu ena mwikio kwithia muvya u utalii ungamiwa ni mukamba wenda ndoto yake ikiania. Kuma 2019 nethia ndena we are jobless. Nethia ni jobless na kou tuku plead we singati ya maundu ma tourism ngalikwelengi ona ukamba utusisye tukubaya idea utu consider na nitu kusupport pia. Tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui nito Onesmus Chalo. Enendi isionisya wa amani ilasi chanzavi matungulu ya iuluni matoa isya miatianio ya muo kuliana na udhosya wanzovi mbatane muthemba wa changa kati wa ingi kisioni kiu matongwewe ni ula ukwatie takibu wa kibalo cha Kiboko Angeline Mutua na mwenini wake Pascal Munyao. Enendi ni mabiki ya kubinga mesi mbe wa ina na kumya ukanyo mubyu kui alamethitwe maithosya nzovi isu. Namo enendi asu ni maelesya Vilingi wa Mauvoo na bebata silikali ikongelanga kithito kumabetea thina uende na kwananga kisio kiu bamwe na kwete misio kwa enendi. Boni Motisia no kutueleza. Nichukio cha enende maitwa isi ya miatiani unokuona ni uvatu kumuno na udhosi ya wanzo vimbatane kisioni cho meweta munu mingi tamasukere tinao na mese mingi kuvikia na kwa nangika na kulea kwithua na wikwati wa vinda yukite na ithete ya dhatu na tena wo kisioke ni cha nangikia kwesela bangi awanja kwa ya mauso yako kwesela bangi. Matongo wenu ula ukwati takivu wa kivalokia Angeline Mutua vamwe na munini wake Pascal Munyao ni mavikia na uvinga ya mwaya mesile kwe kwate wa kwitho idho senzo vieno na maito mianzenu taukanyo kwe enende ya medhi to maidhi uvathukanu na miao. Pemusi wa kwa Ruth, wa kwa Ndunge, kwa Niko, kwa Kamwanza na kwa Mtumeta Mwandhe ituthinitye muno bio ona misiesu ainge miona makwani kotine me pending machanga nitwa meki ya mathanzu na tama umia siamani sia mathiko malolondo ona mautui onthe mekale meoka ginela makakombulai moki obisine nimetendwa metie uwekeo na inge maundu ma kisomo mewata mavikia na usioka itina kisioni kiena manyo ingi kuithua maiti la masomo katena kulika unywini wanzo vieno. Mani as a teacher na nena uwa mwinge siana sito preschool koi siana na mwatu wete ya siana ila sioka sionde akili tita siedo habo na siana isi wanatoa tomamo sioka haika tu ya koi ya siais meba meto neke ewa mananyu ya changa makoma nidebe kwali ya changa iwale jafunga ati juu tunawachukia. We want you reform, we want you, tunataka muungane na sisi ndio area yetu ikuwe na watu wamesoma vile pastor amesema Maina na Vilingi wa Mauvoo ni malesaka na udhosi wanzo vieno vikia na kwete maundu wangi na miso mingi kuye nende ona kuvikia na kuye umia madhayo. The only problem ina motivatiwa kila suicide yone the area ni no to motivate to nichanga na illicit brew and this bangi ani nitunoye ni uthika muika witu nitunoye ni uthika andu magwete imachua death na imoike ye osiawa nikitu kitana nacho ibindani thithi no munthe tayu atongo imaitu masi na twithitwo kila chumwa kwina musi wina kiyo either mundu committed suicide nundu wa kunywa changa itambia yosuwe kwithua enende mavikie kwikia wiwano na enende wamana makivu kisioni kikana nimekweka udhose uwanzo vieno mbatane ni maundu asu mawetwa baba ta kwenda mandu mai commit suicide na mate ya muno yiwa kindu chumie ngali kwesu tulikaa chini na makanisa leaders mengale kisioketi siana situ nsianange kiye akama siana situ matwe kiyoke na bangi na mela anene maito ne mano ye nondo wa uthia thiko wa metongi netwalea Mutongo TV kuma wa mane matungulu ayo lova kaundini ya Masako nyeni tawaboni Motisia.
MCA wangune ila ya mwingi East Jeremiah Mutua ni wakuli serikali nene kwisila utongoi wake sio kiukulikila na kuikidhia aidhi mangamile alama likite kithekani cho kisioni kiuni matungwa aliko sia Tana River. Jeremiah ni waweta kanani watonyeka wakaumila ngusanisio watausu wa makulikilwa undu vailite na Mauvoo makaumila kisioni kiuli na Musangi nukutuelezea. MCA wa wodi ya Ngunile mwingi umiloni wasuwa kaunti ya Kitui Jeremiah Mutua na kamemeka ni wailisa kanaithi ama ngamili na laumu wone kaunti sia Tana River, Garissa, Wajia na vamana kaunti ingine mambita kuingisa ngamila sio miundani ya ekali manguni wala ekali ama inde na kuyumbanisa kuvanda mbuani ya mwini ku vakanite na nyanya imeito asomali kuma Tana River County miaka mbingi twina kaona ndwa makuka makwithe atwenzi ithi masitu makuka makwete ngamela zio sikwanthi ya kunywa kihukitu kila tumanzite na thina mwingi makwithe akamba matemie miunda yo kuethio na miunda ezo ina leu ni masuvite ni meyesezi sio na mwazumali makwete ngamela zio sikwanthi ya kwa miunda ya kamba na makule makwazia hii ni majani ya Mungu. Ingeni wailisa kana kumano na kie kauna wambilili nandu kwa sema dhayo moke kukila kithito kikuikika vandu vambe wa miaka 3 wala ingi maite madhayo mokumano na kau tatu yukila kiwapen ni undu walea kusolvwa kwa metukila ikwendekana ndiba kwithwa na kau wakamba na Somali. Mutua ni wailisa kana masunzuma alamedhe ya wanga meleni iini matumaso ekali kuwa wa mthuku wa kalaza uvala siana nini sithe ya wa muisioni munene siya kwatu ni uzuli kilete ku na very soon tukwanza kwewa tasoma anuma mwanzele anuma kathungu anuma ngoni anuma kieo anuma miuni na uzu spread ulika nguni ward nange bothi no ward kana mothi ngomeni ward kumba tubena mwizi wa Mauvoo maspread wani ngamelino nizo tukwenda i-containiwe na these our friends from Tana River tia kwethetu mamena indi withe ni confine katika area sio ila serikali manengete yune wakule serikali likila na kumetana ekalimanguni na aidhi ama ngamila kwa kumaumale kisioni ki government especially atongo imetuma mwingi East districts moze this information is very important na mo shughuli kama sisi nikio kila kiendeva ya utewa nguni na Somalia matungwe makile ko kula manekala na moto ngamela sio si menguni nikana kama meke complain nundo muno mali kama undani ando pata idhini o muno maana ngane kiu kila kitilio kinini pata idhini kaunu kwanzia wa mana na hivi akamba manguni tuenda mundu makau kuma mwingi umelani wasu wa kaunti ya Kitui ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi enendi ma kibutini kasaini gelani wamwe na ngomeni na isio ila ingi sisi mani siangelani nimenda mobisama usesei ebo kibo wa kisio kiu na nyumba 10 madhini kiobungulu wa Mauvoo ula wende na kubalania mikalile yo itina wasiko sia ungi kwendea na kuikinya muno kwenana na umwe wa enendi nikana siko sia kutolelwa nduka na kuyiwa sindu kwa nyumba ni undu ula wende na umekalia na wia munene. Daniel Mongela nukutuelezea. Enende ya matongo ni Frederick Muya Mutua ni maelesha kana methito mesilite mathinani maingi na wasiko hisi ongi kuendea na kuongeleka ndini wa isio sia kibutini ngelani kasaini ngomeni kati wa isio ingi ila ithengeani na ithi vala yumenda thinosu uthinikio kwa mituki maelesha kana ona kutuika ni makonete livoti maofisa ala makonetu methito maisimi ya metho kiyocho twina thina mwingi muno ba ndwani ya kibutini ni kwithwa kwa andu amwe mezumeletie kwenda kutuna masya kwa kutothia na tio seo pe mesiemwe ina ingi na tulilwe na yo sioma na pe ungi na tulilo ndo manandie ikumbini ya mwene balaba ya waspia siangali moya mbloko na andwa nimezumeletie matunda masye
ingi mayelesya kana thino wende na kuete ukuno munene kwa maundu ma utandithia unula wende na kuia atandithia wia ni munene mailasimika kuvinga mawia motene obu etina wiki weba etina na uo soko wa kiboteni ta atandithia ma kiboteni kwa nduke mwe eta wabatenzika ni na tulore ate mwe tupati na malika na maola sukali na makuya metu na mikate na tiosio na nduke su etatamba kotolo aba wetina na jo kelabu necha mesile ko lo na matema na makuya pombo ya kilabu keu juu melekele cho kwa ofisi wa Kivu na undumwa na maafisa ma nyumba 10 kusima na ingendililu ila siokelelo ni mutu osu valaju melesya kana mesi kwa kana andwala maende na utwa isi onge osu momete isioni tekolia ofisi wa sub chief na chief matone tutethesya pamwe na maofisa ma polisi ni kwithiwa ongeine wingi bie muno na nditike utuke wa sangite kuna patrol na uyisaithia andu acu tithio makwataneza nundu pe muthenya umwe tina kuni patrol mpaka saa 5 na wesaithia andu acu tina makwatana muthenya ucu noguo ibati thatemiwe ba kindu saa 6 na nusu ungiusu wende katika ndwane ya ndungi na soko wa Kibutini na Kaloleni soko wa Kaloleni na ndwane osia Kasaini na Chamwilo ene ndi akuma ba Kaloleni na Kasaini na lama ende na mago munne maundu maungei juma ende na kule mawisa ma osesei ondu mwana ofisi wa chief wikide kanne makuna patrol masani mautuku na 10 siku isi ongeila siende na umana masia na kuna masia mekaleyo ya kila muthenya Daniel Mwonkela Mutongwe TV kuva Kasaini kauntini ya Masako. Mwesese tuambako saudhi umo wa datikani ni dhini wa Vilingi wa Mauvoo kadhiwasa itusioketheti. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 3 na kwenda single 3 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende wewe we single ni kaleto 3 ni single ndio single 3 lakini 3 kwa timing kwa mundume single 3 na no manda omuntu ni manda mundu tuto wa maoshia single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezo ezo da wambitese kota nenda ndinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwateania na Peter Mutuse wa Maunda Gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi we nuthito ithino mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwana ndo sungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvosya mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingime na machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isioni siki bothukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingino mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengiania na Titot Hotel wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marol kulianilia na Maximum Miracle mafisi amedha mavingu wetu kila muthenya wahingine makulisi mukusena nambani i noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mounteverestcures.com
Company Warren Mabati Factory Limited nonde urarithia hundu vatanyika kwikithia ndoto ya kuniyania ntusovose mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha 50 yulu yana cha mbesa syaku ntusovosya langi wasana uthantho kwa na wendu waku tani ya uthoku mitu wa kiwango cha yulu takwikithia ndoto kufikisa mabati ya kwa mituki musiku waku vate kuiva kindu tuina mithemba kivathukanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hoyutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Raino mabati tukitengela leluni wanamanga hoyutu na mutalala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi na witi ode ya kukiyo mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Raino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhantatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbwindo yuke ikayaki yala chaku Raino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Ni na udho changi musiaisia tuendanie imwe. Matuku 5 kila mwai wa 10 withia wa muthenya wa kutania alimu nthi yonthe muthenya ula watuiwe ni ngwatanio ya nthi cionthe ya maundu ma kisomo sayansi na kithio UNESCO kwi mwakani wa 19 kirelo kinene cha mwaka huu ni mawaliuku ma kisomo mambia na alimu na mwandikitu wa Mauvoo ni Mutesia no tumbanise kilungu kimwanya kukonia muthenya huu wamanyikana maundu onthe ala tuvikia na gwika kila muthenya no nginya twithwe twamonie vandu kana kumavundiwa no andu angi iyo mamathukumikana andu ala methewa mekwatitwe nthini wa kutuvundisya maundu kwathukanyo ni alimu na kiicho nthe ni kwisila masukuluni utania alimu nthi yonthe ni twatumonyana mwa maalimu kuma isioni cia kivathukanyo va kaundini ya Masako maitwelesea mathina kivathukanyo na maumu maingi ala methitwe maikumana na mo ila maende na umanyithia kana kuvundisya munthi ni mutha munene muno kwitu alimu tiutania muna wa alimu nthi yonthe na nenda kwambia na kutungia alimu muvea piu nundu wea wa alimu ti wea wila isi ni wea wa kwiyumia na ni wea tuthukumaa muno ona kuvituka masala maile kwitha maithukumwa kicho nthe no kithito kila alimu methewa mayika na chokuvikia kuonekana manyiwa na ala methewa na mumetelete kwika mitiani kivathukanyo na ya kumauna ndini wao niwo kana meikalile ya kila muthenya ile spirit enye adika mtoto aelewi wana dito huyo for example kama mtu ako na 230 wanamsaidia hadi anafika 250 na wachoki hadi kama mtu aelewi wanaendelea wanamfunza kabisa na kwa masomo wanamsaidia kwa life venye ana undergo things anamsaidia. So kwa walimu wote dunia nasema hongera kwa juhudi zao. Na mwalimu matayama ukomana na manyiwa kivathukanyo ila maende na umavundisya nondu utelaisi wa kuvulanya manyiwa na kumatwikithia kindu kimwe na kine kitumi kinene cha utungia kana kumakatha alimu makida maingi ithi alimu itukumana na siana sina maundu siumbete misiri kivathukanyo siezileta maundu ne kivathukanyo ingi sina moito maingi sumete family imwe siteno kwati family ingi sikuthina family ingi siana sina mbeza mbingi ukethia siana sikumanondo sikweka confused na ithi alimu itukati katungiania siana icio nthe tukiania siana icio nthe kala kaumete musi wa nja kala kaumete musi wa muthui tukatungiania cio nthe ikatuka siana cia skulu nondo mana musiko ukethia moka skulu ni mewa me yani tati alimu ukesaidia netu ma occupy na makewa me bala mailite lilikana kana alame mamuthame mwanya na mono andu methewa maenda uvundiwe kana kukwata kisomo na mo alimu nimekwasekana maelesa vuvathulwa na nonginya na methewa maoswa otamanyiwa langi ku alimu ni mataragu yumya muno na kutethia siana muno na alimu onthe ningwenda umanenga ongera nundu wake thito na ngikulia alimu maitu twithe na ngo isu ya kwenda kutethia kana onetha wesie kwithia wi mwalimu labda ndwazu wane aka no ketha wi mwalimu nundu ni wandikile vo itikila kwitha na ngo isu ya kutethia kana isiana we saithia saingi kana nike omisiuse kike abuse wa
in the community na mundu no raise issue, either a family member kana people from the community aka report to the police. Oni void the unit to selela nundu siana swima kuma obisini wa children sikaetwe in the center ba school lot we na unit ya siana let's say mentally challenged sio ba school no yitu bado siana ini usio mai so kai mogethwa na kazetu ajone imona ima nondu sikweka unaona asomethia kana kazi kasi ichoti sasa ichoti nibikie kana kai katonda kwe thokwania ukemanda usmata akoka kathambia kana ka na kaitungwa ingi klasini na klasi kiende ana usoma uyu umanyiyo mwana maundu angivuthukanyo mayuma ile kone na kwisalamu kone malimu kwi amanyiwa kana enende onthe ingi alimu nimekwatia gwa kuona nyana kuvundisia enende maundu mangwatanio na kihichoneka ila alimu wavikiana uvulana kumba isioni kivathukanyo mena uku kivathukanyo na ende kuvikiana usomethia amanyiwa mena uku umwe. Experience with the teachers, most of the teachers they are young. We are young na alaku wesaidhi ya tiba tikalata brothers and sisters kutethia nisia bayo mo kuiwa superior kuolongi saidhi thani kindu ngwendo kula kwi mwalimu suya sia maybe aged no ni mukulie na tukatethia nisia bayo saidhi atibe mwalimu kwa sia no kuvodwa kanabe kindu kiolika undu tikalite with a brotherly and sisterly love. Na niwo kikethwa tiva alimu ainge maithiwa mena undu wa kwikwatia kana maithiwa na iliko itonya kwisilia kana kwika maundu kivathukanyo na nusomethiwa maitungi wa muvea yi maende na utani ya muthenya wo. Really great people and we impact lives. Have a good teacher's day. Okay, nenda kuwish alimu on the happy teacher's day. Ma celebrate nundu ya uti that ititwe nikana tutethese siana na tiitha na positive attitude ya kutethia siana countrywide and worldwide. Happy Teachers Day. We are teachers. Happy Teachers Day. Alimu na andu mekwatitwe vyu na mavata anduni onthe kila mundu aisalamu ko ni malimu kenda kwithiwa atonya umanya maundu kivathukanyo na ingi kwithiwa atonya kwitethesia maundu makwi nawe kimwene nthini wa maundu maki ukwati. Mutongo TV kuma va kaunti ya Masaku nyene Tawaboni Mutesea. Alimu nandu mavata muno. Happy Teachers Day. Naindi tuyendeani ati makanisa wa GNCA uonge wa Emali County ya Makueni ni malia maithukuma na utongoi ulawithitwe wiliana na musiaisia mwenene wa makanisa ama GNCA Archbishop Raphael Kituba alama aweta tamekwende ya kuthukuma ungu wa utongoi wa Bishop Usu ute na undu methitwe maisukumiwa meke mainena itina okikalo kimwanya kila matoa isia kanisani osuwa jinsi emali ate ya ni maweta mende ya kuthukuma na Bishop Nundu niwe wina watho wa kungamia kanisa usu maitula mutenza ma ila iye bathulite maimeweta tayithitwe yitumia ilobia sia kanisa kwithusia kuthinia tabania na kwenda kukosa mali ya kanisa. Kennedy Mulinge nukutuelezea. Ni etno kutambuka muvaka kisaseni cha volisi cha Emali kusukumia kulegwa kwa mutavanya uo hula eyane kiwambini valate ima kanisa uwa GNCA uvonge wa Emali maweta mutavanya uo ta usukumi wa dhame kanisa ni yeno nukusianza maeno ya kanisa wa GNCA region ya Kikumeni kauntini ya Makueni kwe kaundu mekwenda valata hivi ama weta maesa kuetekela mutavanya uo aidhama na inge maidho kuma ungua region ya Kikumeni GNCA. Tuliamka tukaambiwa pasta wetu alipelekwa huko polisi. Tulipofuatilia tukajua ni barua ililetwa Sunday na mshirika wetu mmoja, ikasemekana ilitoka kwa region ya Kikumeni na ndio ilikuwa imempea transfer ati aende kanisa ingine na hakuwa na makosa yoyote. Sasa tulipofuatilia tukaambiwa ati alikataa kuenda hiyo transfer na tukaona sio vizuri, hakuna transfer inapeanwa kilasima. Sababu ya mchungaji kushikwa hakuna. Maana ukiangalia ukweli ni kwamba hakuna. Leo hii siwezi kwenda kupeleka polisi na sija kuajiri. Jambo la pili, hao watu wanaenda kumstaki mchungaji, hapa sio kwao. Hapa ni kwetu.
Hawa watu hawapendi amani kabisa, hawapendi, na wamefanya hili kanisa letu kuwa kila wakati ni vita, ni vita. Sisi tumefika mwisho wa vita, hatupigani tena. Valama iwe Tanzama region taina muvango wako samali ya kanisa owa thaithi aingi maweta vaingwa muvothima isa kunenga na kula kwenzama indi methukuma meyungamie na maikwatiania na utongo yula hutambulika katiba ni kai kanisa ya GNCA wa Archbishop Kitova huyo kam. Walikuwa wanatulazimisha kutoa pesa kila mwezi 3,000. Tulipofuatilia hizo pesa zetu tukaona kuna mahali zinaenda kusaidia kitu. Wanatudanganya ati zinasaidia wajane, mapasta wenye wako retired, na tukafuatilia tukapata ni pesa wanaenda kuweka kwa mesa wanakula. Hao watu wamekuwa wakitulagai. Hao ni walagai. Wanakula pesa zetu. Na saa zile wamejua tumegundua, ndio sababu wakaamua wapeleke pasta wetu wapi? Police station. On top of that, they want to grab our lands. Endeni mtafute sehemu zingine mnunue. Sio kuja kuchukua hapa. Hapa sio kwa mtu, hapa ni kwa Mungu na watoto wake. Kwa kavinda ngusanisisio tongo isithito ikusi wakati wa Bishop wa makanisa ma GNCA va Kenya Rafael Kitova nanzama ya tongo yangi alame vadhulile kuma tongo ini wa Kitova matongo ni Bishop thiumuyo wa Mr. Bet ngusanisio ila simanite na kwa makoto wa kosa kwa ni wa Bishop wimbo wa kanisa ya GNCA kwenda na katiba kai kanisa usakwani na ulawonga miweni muvea wakoti valanzika yosito siya kufikia nzamena ya region ya 10 ni GNCA nikana kukwata ukewa uo itanasia matunda. Nilivotia Mutongo TV kuma Emali kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinga. Atandithia sokoni wa Kongowea musini wa Mombasa yuni matonya kuthukuma utuku na muthenya itino wa mata kuikiwa sokoni usu kumana na mwamulo wa gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir. Matongowe ni mwandiki munene wa ngwatanio ya soko usu Veronica Washira. Atandithia sokoni usu ni makadhi ya itambia yu bala makulia gavana ingi aikithie kana nguta nisiatongiwa na kamera sa CCTV ni kana kwa ilia usesei sokoni usu. Inena kavindane kala wa vingu thukumi wa masaa meongweli na ana sokoni wa Kongowea. Gavana kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir ni wawe takana chelelo kinene cha kuikia taasi ya usese ini kuikithia kana atandithia ni matoa isi utandithia woma tena wia ni kana kukile ukwati wa kaunti ya Mombasa. Baada ya hapa haya mambo tutaanza kuyafanya katika soko zetu zote ili wengine waweze kuiga. Sasa kama tumeweza kuwafanyia, na mimi nataka tuweze kuelewana. Mimi nimechukua ahadi ile deni ya zamani wakati ya corona tutaitoa hiyo deni, sio? Lakini lazima tuweze kuelewana. Lazima tuwe na nidhamu. Nasirane na kavindani kale tambukite sokoni masani mautuku wa kwa mkia umundi valale sekana chelelo chake kinene ni kualule kwa chua kaunti aweza kana serikali yake ni kufikia kuthukuma yimu amba na ene ianda miviani ya usesei kuikidhi atani dhia voma na ene ndime usuvioni. Kuna watu wenye kufanya biashara kama ni 1000 kadhaa, watu wenye kufanya hawking kuanzia kesho, watu wa hawking wajulikane ni nani anafanya hawking. Hatutaki wezi, hatutaki watu wenye kuuza madawa ya kulevya, hatutaki watu wenye kuuza mambo ambayo kwamba hayapatikani. Kavindani kwa atanithio voma na ene ndini makadhie tambe yuma mukulia vikie kumakia ukuta galiko ila wamoloketo voma na kamera sia CCTV ni kana mali yoyithwe yusuvioni. Kulingana na change ya kufanya biashara 24 hours tumekaribisha kama wafanya biashara, but the big problem is angalia sehemu zenye tunafanyia kazi na uangalie bila wameongelea security, kwa sababu ukuta bila unaiangalia hapa bila unaiona hapa watu wanaruka ukuta. Na ukumbuka wakati tuko kwa biashara usiku transaction ya pesa inakuwa ni ngumu. Utapata M-Pesa zimefunga, which means utakuwa unauza mzigo cash, ambapo security yako wakati unauza mzigo cash inakuwa ni ngumu. Pia tulikuwa tumeomba kama unaweza kutengezwa. Pia kuna swala la gate upande wa makaburini mahali wenzetu wanausia nguo za mtumba, nayo pia tulikuwa tumeomba itengezwe. Kuna swala la CCTV pia governor alikuwa ameanzisha na akatuahidi ya kwamba zitaendelea. Ngilivotea Vilingi ndonyo kuma kauntini ya Mombasa niita wa Angelina Mose.
Musesia bawini botabika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3 ni utungia mubeano ndu wa kwendania na itu Sharon Dinda twalila Mauvoo kwanzia ya meko mwewe mwanya kwa onthe alama ilia Vilingi wa Mauvoo. Netwa Faith Makenzi wa Mutunga ni kuendea kiwio cha Iluti Wanesa.